Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ghafir ayat 75. Dzalikum bima kuntum tafrakhuna fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tamrakhun. Udkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha. Bi'sa maswal mutakabbirin. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ja'alna imama wa nura wa huda wa rahmah. Amma dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna wa razaqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar wa ja'alna hujjatan ya rabbal alamin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Dzalikum bima kuntum iku tafrakhuna. Asal kata farokha apa? Tafrakhuna. Inna wala tuhibbul farihin. La tafra inna la yuhibbul farihin. Apa?
Dalikum utai mengkone ku bima kuntum lan barang ka ana utai sira tafrahuna bunga sabake bunga tapi dalam kesesatan jenenge fariha la tafrojo bunga-bunga fil ardi dalam bumi bi ghairil haq kelawan tanpa hak wa bima kuntum lan barang ka ana ta sira kabeh tafrohuna apa halo tafrohuna bunga-bunga sira padha kan ndukure mau sih. Wala tamsi fil ardi marokan innaka lan tablugha jibala tula. Marokan iku melakukan sesuatu tapi melanggar, nyenengno tapi melanggar. Kaya apa wis mendem, enak, seneng, tapi melanggar. Gak sholat, seneng, tapi melanggar. Ngombe, pacaran, seneng, tapi melanggar. Mulane ayat sadurunge nerangno idil aghlal fi anakim wasalasilu yushabun. Apa kali ditarik nang neraka kali diseret bareng bima kuntum tafrohuna fil ardi. Yo ngene iku mergo sama seneng-seneng di dunya. Apa wis pokoke kesenengan sing melanggar tapi judol. Mana? Pinjol. Main, madon, maling, minum, madat, remadat, madat itu, madat itu narkoba, molimo. Lah seneng kan? Sino seneng, ngombean seneng. Aiku sebab oleh pada seneng. Oh dahulu. Masalah kafe apa wabajana. Berarti gini soal jumari apa? Wasikal lagi kafaru ila jahannama umaro. Terus hatta idza jaa wa qala lahum alam ya'tikum qalu bala walakin akad kalimatul azabi ala kafirin. Udakulu mlebu sira kabeh bawa jahanam pira-pira lawange jahanam pira lawange jahanam itu surat apa? Surat apa? Nek lawange swarga 8, nek lawange neraka 7. Surat apa? Terus khalidina ing kale langgeng sapa akeh piye ing dalem jahanam papi sama kosa elek-eleke maswan panggonan
al mutakabbirina wong kang padha gumedhe iku akibate padha gumedhe ndek dunya ketemu ora ono ketemu surat Al-Hijr. Hah? Al-Hijr. Al-Hijr ayat 44. Ayo dicek lho, enggak tok. Bener tak gak ngono. Di mana? Surat Al-Hijr. La sab'atu abwabin lho, jelas ngene lho. Surat Al-Hijr. Pira iki 5.000 10.000? 10. Ketemu. Al-Hijr ayat La sab'atu La sab'atu abwabin. Kedue neraka ana pitu pira-pira lawang. Ini lawang neraka iku ana itu likuli babin minhum juz'un makasum. Ana bagiane dhewe-dhewe. Sing neraka sakor bagiane sapa? Salat. Wong sing ninggal salat. Terus sih jadi dikirim nang neraka dilebokno liwat lawang lah apa liwat lawang itu ya mlebu nang jero bleng jadi orang kok angu-angu di lawang tok ya mlebu nang jero. Surat 15 ayat 44. Jadi sebab oleh bunga-bunga di dunia bighairi hak kelawan tanpa hak diantaranya iku mang ninggal salat. Sindik neraka takon masalah aku bisa ker lho kok mlebu nang neraka sakar lah pemben iku jawab jawabane surat Mursalat saya bukaan nanti loh. Oke, gitu. Perasaan aku Al-Mudasir kok. Lam naku minal wa nakudu minal ma'al oh ini kalau cangkruan bareng-bareng cangkruan itu jadi ninggal salat. Jadi orang kau melebu ya mlebu bulan enggak liwat lawang itu. Lah iku dikiring mlebu nang oh naudzubillahi min dzalik. Mulane dongane ya Allahumma ajirni minan nar. Allahumma inni as'aluka al-jannah wal jannah wa a'udzu bika
Terus liyane Allahumma ini as'aluka jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin wa a'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Surat Al-Baqarah 200 siji. Wa minan nasi may yaqulu Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Terus atina adzabannar. Apa ya donga ada ya aja nglakoni sesuatu yang bisa masukkan ke dalam neraka. Apa ae wis di antarane ku mang ninggal salat, nglakoni kemaksiatan, maksiate cangkem, miso, fitnah, bejo, sumpah palsu, idza hadasa kadaba, wa idza wa'ada alafa. Iku maksiate cangkem. Tangan layas kor kaum min kaumin. Ini kan masih hati cangkem itu. Wailuli kulli. Terus humazatin hamazin masain binami. Ini termasuk masalah cangkem itu. Pirang-pirang masalah cangkem. Mulane gara-gara cangkem bisa mlebu neraka. Gara-gara cangkem bisa mlebu warga. Mulane hati-hati. Lidah tak bertulang lemes. Belajar ya Mak Rama ya. Lidah itu sangat tajam. Tajamnya lebih dari pedang. Bicaralah macam-macam, asal jangan ngomongin orang, karena dari omongan bisa timbul keributan. Karena dari omongan bisa menimbulkan. Lidah senjata utama bagi keselamatan Anda. Pandai-pandailah menjaga bagi keselamatan Anda. Ayo kadang-kadang mau dikampleng wong gara-gara cangkem. Mulane hati-hati. Ya. Jadi swargamu nerakamu teko cangkem. Teko congor. Nah. Ane hati-hati aja sembarangan ngomong, pemene ngomong wong fitnah. Termasuk menghina itu Mang. Ya. Itu salah satu yang bisa memasukkan seseorang dalam hati-hati. Sampai sini ada pertanyaan. Sekian kaji kita, semoga memberikan kefahaman bagi kita, amin. Allahumma faqina fiddin, Allahumma faqina fiddin, Allahumma faqina fiddin. Doa sadari. Orang tua. Sayyidil istighfar. Allahumma
wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala washabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Rabbana afriq alana sabra sabbit aqdamana wansirna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.